hiwa mo fulu e na ngaka ana kia mai pe le ona te hiwa mo fulu ka o kei ata mai pele ina kanatu pera na u hao i e pele ka tanga ana ka hau haa pati ona he kai te plama mai ko hina ko tau e kere ka moa ko tau fitu mo fulu pera ko tau tau fitu he mau whae ko hina ko te una o ne iai 24 hours he ia o te hina e ka koe uhe ko whiwhine ka lau noa pati ona ke whae na whikau au tūha me o whawhawha mai koe whae e kaka te hina na e tupu ai ka kape ni kai o tamai au ka pati oka nai ai tō tāna e lai te hau a pati ona te hau a la alisi ai e nau i whae pena e mate a alisi i o tāna tō i whae e heka ane a mo te hina o ka e i o mai whae e pena marawa siri na manata pena ngāhia i whanua koni ko matahau ka koe ki manatu me lie kia pati o lai fofua i lo i ko pesisi hake ko lele ane whamita mai ki hui e whapalani asi e ako moala mo lupe ka mawere ma whakasio ko tēnia ko mafu ko e whanua uta mataha e te ina sio na tō hataha hine ina pēha na uhefu na tō ko whapalani a tēni pa mawere mai kai te mahino ka uia a tēni o mo te tamai ki o kia pārani pa mo whiwhine tonga au nāwa. Kia mata ki o tō whawhilo aki ko tēni ia kai mo pati ora o ilo pele iai a tēni mo pati ora. Me iai ma maheni au pita. Pea ko whae na neha mawa ko i mātou. Ke oua au pito na whakaranga mi pea ui mātou ko whao i whanau. Mga whangatō ngā ane lalai o hame ko na nāne tara mai pe biola o alpo whakalami ko i ngā whakalami o a pati ora ka u eiki pe a sino ia pati ora ia te au ko i ngā ke ulahi pe e ne tāmai pati ora ko whamaro ia ho lota māulahi ke o mai a si i neo pe o whiwhine kukui ke whakalami o aro ka koke tūlolo pe ke hako naki nea mai e whae o ku e ki be au sinu e te au. Whamalo atu ke whanau me whamiri he ku ai ke uhe ka mani a whina pe me whae. Viola tara ke a pūsila me whanau pai a. Tara ke a tēni o mate he of atu he ko tui a suntatau pai au ne tui. Ko au na ta ua fitu be e kino whamari mo hoa pe a maholo ka tuku mai na tō fitu ki no whotau me he ako i ako hao i novema pe taani ko e lawa ia a tau e wanoa e kuna whowito o tauni whana pe ko na mani kotoa pe a ko watata pe a ko i heni ke whawhawhonga e whae o ko whaka apa e ai kauto e greka mao hao whalai o te motoa i hana i tō whata te whitai a tēni ko i ngā e ko tui e sūtata o i gai ko mea whai mo fua ka nea o mea ko hau whalarang ana a ta mai e mai pe a ko ia o i e pule a mea whanono i pēna te teo haki lisi o tō tātaha ko i ngā ke whakotutu hake a ngā hei haala tāna tau hao mi ai ka neo no ia ko whetara na fua ke pule pōni whanono o whalahi atu ka te mōtoro e ka aina o ngā ia ko i hao au mi tō mataku ka koe na whaoa me tō mataku
Kalau dia ufana dia matino ngake na itara afanya ufata ufanya chini koto kwa nita ata mo ame sini mo ndo ani ke kwa kitara no awe na hatu kia kama no kwa hiyo kakape ba ile pito kwa kwa pele ya eka kaisi kwa kaisi ana ya nani kwa na kifanya kala iko baya kita di bapak itu kawan bukan ini kok ni karena aku nak saya kau dia pulai kai nak saya ni dengan dia ya kita nak itu mana dia saya kau ni PCC dia aku lo ya masih untuk ni kita nak dia kiki kau masih mana kamu kalau lagi saya pun tak main dia selalu itu kau tak main fenomen karena aku itu yang pasti kau lihat kaki umai aku buat macam mana yang menjadi fungsi entendo kau kalau ya jadi kau dia kalau mata aku masuk semua kau mana be kalau tu momenit sisi na pare mai puti fai questa ini a no foto no sami dai na fare mai dai na puti fai o ko mana tu ma be ko dia puti ni dai dai asia dia kai ko fai ma kai da moi ko pai ni be ko to ke bete nada ayah nak feel aku sama tu suami dia tapi naya awak kemudian sekali nanya aku lagi nak apa yang menjadi tukang fly dia kayak kenal dia dia aku semua ni aku tahu dia nanti mau kata kita boleh nak sekian hampir aku nak hidup kita tidak kurang kerja. Kemudian nak apa dia mana semua ini kita cikia itu tahu ni apa apa lah ada kita si kau nak pergi semua kulit nak tahu pernah nak jadi pernah farma doing it the body the pagana mata yang semua senang pun dia ada alapu tanda no mal kita ini nama apa ke mana pun sekolah kau sini kau punya dengan sekolah Israel dan no apa pakai ini ada mana pergi kelihatan silon orang di kota mau buat sekolah saya tu pergi sekolah apa orang sini baik kalau ia profesi nak orang nak sekolah kau nak ikut yang mana mana tu mau ikut saya ini saya offer kami maka kaina maka dia kata dan melot dia topoi sebab saya pun nak belau kawan sebab betul timur tu dia menisisi dengan kailo kami belau ada kau timur nak fakau fakau kakak di sini dia silau be nak atau kau lau lain dan kayak kulit timur sisi nak toto ya atau kifut sini fakau karena apa nama dia mau ini karena kalau kita sini fakau nene tu kan mau ni pergi nak panon pergi dalam agak jelau kau yang jelau di sini kakak ini kan foi sebenarnya kau yang ada jelau kau tengok sekolah kau mesti berdoa untuk kerja karena mana aku aku nak offer ketawa di suami kita mak kalau mama di sini mama family Bapak ilo orang yang sekolah yang
makana hiwa ko sia te ko ko mana tu pe ko family ko to ko ko ka e na family pa pa ta pe si ko ka ka no ma e ti ka ki ka ta si canta de lei ma to ma kai e a ko to pe ti ko ti na pa ko fa ta ne pe ke ma pe na Autor este María María Maite Fiscalna María Camna el pastor la pastora para que con ya fue agua malo no ya fue agua no si casi con la vida para ya malo no mal Padroa mai hafa ai ki kada moga fai mali ko eni i fai ma meli i fai offer ko eni te fai ma meli ku fa pa ki fai ko eni fa ba i fa hu tamai offer ko eni ko te nana tamai family ko eni ul magapen amaan karena itu mak berfayat biar di mana pemilih aku ni sinai family tawihen yang ko eni kau nak funong aperikim atau mai kia ko eni Perfa bapa yang sudah motor berfai ai mana tu meri ko eni. Iku gei tuku hake fonoi fuan koimoa ko fareman taanfa. Koe foma fikawa si yao ovian taanfa na famo foto na mai poa i moto ko eni. Nau tuku hake ki api masiva tuku hausia Pia ia ahota ku tuang e fae ko en i matapa ma fale o tamutu pe arian taufa i matapa e ore e fae ko en e rian o faambe ia na aho ku to mai hata mo fa nau ke o au kiai Pea whaipere ku whanonga i montu ku mana lelepe ki prea e whae ko eni i maua e whae ki he tamai ko eni. Ko e whae a patiola ku whahola kana mau ke i ki ko e se kao mau pe tangata i ki ke mau papai ki le whae ko eni. Pea nai tau ki pe o hangi ana ko fefinen pa mala e tuitona pa mai ka tangata e ki o fonoi pa ma sio mata e fi o fani e fau ya no fo na fa ya fai fona mai ki no silan o fano e fai ko e ki vien na e kumia Se tu tá querendo que o happy não sonhe com a naue, se tu tá querendo no calma falando ser cuiante, também é mato a daí coiar e mal fitu, o mal naue é se tu coini, para falar não se me bateu, e monite cotoante Koe whale pēnea whae koe mea koe whawhamere. Mahu inga mo whio whawhani. Nea mo te mo mama e koloa mahu inga e mo uini o eki mo whawhani. Te kai ke loki mo dolo e whanawa si sukarai. Pea mo whanonga ia mea e aha koe o whanoa pe ane nai ku mara o lo.
ai whae ko eni. Me whamare ngā ui no toke, ka tui mai ke waka mai ke whae ko eni. Pa te ona o kia o whanangi atu, kia te koe a ko eni. Whadaon me e whai tāko kina ko he e kini, e whanonga ko whae. Ka mai te e whahige rā whae. Ke kawe rā maare mā anani i ngā ui no toke. Ka e whanangi atu, ka whatape ka moe, toi a sere mai atu. Tā whitu tā whae le si, le si hoa, whai toa mai ke mā whai toa. Toko nini mai ke mā toko nia, ko koe te rikiriki a ngā. Nā i kia mea rikiriki a whae ko eni, nā rikiriki pe te riki ko se sukalai si. Au te api nai tūnga ko eni, mā tūnga te kofalai a whae ko eni. Kai whakalai mō tau, te kuawhatau i ko se sukalai si. Kua te kofalai. Staff from Lady Arab that helped look after Nana while she was at the rest over there. We appreciate it. Thank you so much for taking good care of her. Nana is the name that I've always known with Badiola. I'm sure everybody used to call her Nana as well. She was more like a mother to me. She raised me, brought me up since I was a little kid. And when the time came, my parents returned from the States, and I had to move, go back with my parents here. I was always homesick for Nana. I loved her so much. She was a big influence in my childhood growing up. The thing that I always remember about her is her love and care. Getting up each and every morning to help bring me to school, teaching me right from wrong, and especially encouraging me to always go to church. Not so much my church, but to her church, the Roman church. And yeah, I used to go there and some of the guys say, what are you doing in our church? What are you doing here? I'm just saying the same thing as you. That's the most precious thing that I always remember about her life. Teaching me right from wrong. Since you there, it's a piece of my heart. I feel like there's a piece missing in my heart. But I'm always grateful to the Lord that she put somebody like this into my life. And then the Lord will heal my heart, because I know that she's in a better place, she's at peace, and that I can live with that. Thank you for what you did today, my Lord. Pokemana
sini asik kalau punya pun kalau kiai karena mau mereka watak orang karena itu yang kita karena itu yang kita ten karena itu mah etika kita terbaik kalau kita ada tu kita ten karena kita tu kan yang tahu ni ambil ten karena itu yang kita hika sama kaki orang ke anu tu ke atin tangan kaki tu orang ke tu ni anu ke dan ada maya kaki orang hika tangan kaki orang ke anu tu ke atin ya saya tu ke anu tu ke atin ha okey natai ni aku mana hari kau kaki orang ni ha okey pada tu ani kaki orang ni eu pensei na situação na família o pai pensei foi aquela como é na família na espécie foi você que tinha todo um ano o falar na casa alguma coisa que ele não tinha o pai fez marco o que ele o pai Kuingia ya teni sahabu kamu on dia berjuang. Kalau makan apa ya saya tu orang. Terus jalan masak sina minta kemafukan lokal. Kalau yang memang tu orang ini kerana apa tu sini tu orang ini lokal. Orang itu yang sana kita. Apa yang menjadi arti orang lokal sen. Katanya itu ngertana,
kau tahu tu tiap siusia tak kau. Kau tadi dia suka tu bangga tak ada dia kini. Kau itu kau ini dia kini nak. Jadi kau han kau itu nasi kita tak. Tak tahu dia tu ni nak. Yang musuh makan kau fere. Kau tadi dia suka tu bangga ayam bertahan. Dia makan kau fere nak. Dan dia tu kini nak. Kenapa yang paling kau ada mana dia kini faham. Cái kiểu nó phai không bố máy mình cho nó thấy cái bố của tôi đi hạ mà đang có cái mà đang để bộ án của mình và ở cái nào mà nó có thể mà nào cái tay mà cả thì sao rồi thế bên này em mới rồi để các bạn hay cái nào nó mà mấy hệ còn thì năm nữa tôi có phải là một cái điều gì và cái đó bộ án vậy tôi bán cái hệ còn cái bộ tôi cảm thấy cái phải anh mà thì công ty kita patio nak he ko kaya na kami musilali ko patio na ko kaya na be he fae ye ko family fae patio de no fatu nak taran ke taman nak an na mo an ki yo patio tamai ko ha no ingatan mate ko no be taran mata ha na mau an te he pede ba tamai ke ya ka ko ha ya ti an ha bo un nak fura yo ma fe ya Kita kan jauh kilo mahal, nanti hemai kita naik dia. Obat orang itu di sini, kemudian kalau semua anu siapa kau, ke perubahan siapa kau tahu mana beli, yang kau beli yang mana. Saya pembantu rumah kau ini, kau faham tahu mana apa sejarah di taman, jadi hemai kita. Kayak kau ini pasti orang, kayak kau ini dari mama itu musilan, ini yang kau tahu. हमें भी बड़े ना कफन में भी आए लेकिन ये तो वाला है नुकसान का तो ना कफाए नहीं ना इतना ना जब man तो किसे कौन है बड़े ये लोग का जो है नुकी फैमिली और हमें हम लोग को तमाम कफाए मुताबिक ना वो मुझे कि कटा है ओके मैं कि फंसा कोई किसे कोई किसी तो बालो मैं फिर फैन ना हाँ वो तो कौन भी है ना हम अपना जाना कफाए है क्याแต่ถ้าว่าแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติภาษาโอ้ที่เห็นakuคนนี้เหมือนที่เกี่ยวโอเคเขาไม่ได้ปฏิบัติภาษาคำนี้เขาไม่ได้apa apaก็ offer ผมการที่เขา offer ผมการฟิล์มมานะ offer ที่อะไรให้เราoffer ที่เขาผมไม่ให้ฝ่ายคนนี้ offer ผมว่าไม่ฝ่ายคนนี้ผมก็ไม่ได้ฝ่าย offer ผมการฟิล์มมานะผมจะต้องผมจะต้องผมไม่ได้การก็ต้องผมไม่ได้ offerการฟิล์มมานะผมจะต้องมาว่าเนี่ยoffer จะต้องมีมาสินะ offer จะต้องมีพิมพ์ไปเพราะยังให้เป็นเจ้าหน้าที่คนอันเดิมผมว่า offer จะเป็นคนฝรั่งว่า offer เป็นไอ้เขาก็คงไม่รู้งานนะเขาต้องโดนไม่ให้เราดูก็มีไอ้ตัวเราไอ้บอกที่เก่งทำมันได้แต่จริงๆแต่จริงๆว่าเราฟังเราฟังมันรู้นะเราคุณเมาเท่าไหร่รู้นะตัวเห็นเลยไม่ทำอะไรตัวนักเก็ตแต่เห็นเราวิ่งกินแต่ซิลที่มาวิ่งดูไม่ได้ฟังได้แต่หมดฟังได้แต่หมดฟังได้หมดตัวเห็นพวกทางนี้apa dia orang tu tak ada sosial tak dia ada tak ada mahal nak ada kefangan hanya punya bola kita tahu oh ni mai dia kalau apa dia hanya punya nak hak kasih kalau ada itu yang boleh tahu kerana itu mafia itu tak tahu macam mau ni mau tu yang mana kalau ada cuba apa ni tiba-tiba kau tak apa buat Maka mari bawa dari na, kita bawa tu apa yang kita dari kita pakai tak, hamba apa? Yang siap betul. Oke, apa lagi ni? Kita nak apa fai? Nak apa fai yang mana? Tapi kalau orang nak apa? Kalau tahu ni, ia ada ini dia tahu. Tapi nak kiri dia, apa pun dia mahu tahu. Dia wah surprise.
also like to thank the Lady Ellen Village unit staff, Andrew, and all the nurses and caregivers for looking after Nana while she was sick. I'd like to also thank my Heavenly Father for everything that He's blessed us with. And I'm thankful for my Nana, for receiving me to her. I have a lot of manata media, and I'll probably take all day today, tomorrow, and the rest of the year. But what I remember most about Nana when I was growing up, because she raised me, and as you may all know, everywhere she went, I was like her tail. And at school, I used to do a part-time job at McDonald's, and I'd go to school, and then I'd go to work at night, and in the weekend I'd work all Saturday, and I'd get home really late and be tired, and every Sunday morning she'd knock on the door and ask me whether I'm going to church with her. And sometimes, I'd say yes, and sometimes I'd be too tired, and I'd say no. But every Sunday, without fail, she would knock on the door and ask me whether I'm going to go to church with her. Right up to the time I started to go to the institute, and there'll be dances at church, and her and Granddad would be trying to push me towards some boy at church that was a very nice boy. I don't know who they were talking about. Whatever. And it turned out that the boy was stupid, and we used to date and everything. I told her, me and Salman, we've got met now, and she said, "Oh, do you guys talk?" She was just really supportive, and she said, if anything happens between us, if we fight and stuff, it's all my fault. So, Selwyn was always right, and I was, the troublemaker. She used to encourage me to go to church, and the most happiest times is when we're in the temple. And it was always us two who would try and convert all of our cousins and all of our uncles and aunties, because we know what we're experiencing is really good. And we want them to share it with us. And now she's gone, and it's just me left, and I'm a bit desperate. So I keep asking my cousins and everyone to bring for a moment and to come to church, because I want them to have the opportunity to go to the temple.